Mwiriwe neza, tugiye kureba uburyo ki twakoresha drawing template muri SolidWorks. Iyo imaze gufunguka tuza hano file new, tugafata drawing, imanze ifunguke. Turabona ko iyo imaze gufunguka batwereka standard sheet size, cyangwa se dushobora gufata only show standard, tukabona zino zikurikira, twayikuramo bakatwereka ubwoko bw'amashiti atandukanye. So kugira dukoreshe ino drawing, reka tumanze tubakinge, tumanze ducreating any part, tugaruke file new, twe dufate part, ducreating agapart runaka, nyuma tukerekane muri drawing. So hano turabona ko SolidWorks yafungutse, tuze duhitemo plane, urugero dufate front plane, sketch, tuze muri sketch command dufate center line, at any distance tuyihereze dimension, urugero dushireho milimetero 120, okay. Tuze dufate line, okay, kugira dushiremo hole, tuze dufate line again, yes, select, atuye smart dimension, aka tugahereze milimetero 8, okay. Kuva aha kugera aha tuhahereze 16, enter, okay. So reka tuhashire 20, enter, okay. Dufate iyi distance kuva hano kugera aha tuhahereze milimetero 100, enter, okay. So kuva aha kugera aha harimo 70, okay. Kuva aha kugera aha, okay. Noneho kugira ngo sketch yacu ibe fully define, dushobora kuza hano muri, kugira tuyigire fully define, display or delete dukirikeho, twe tuza fully define sketch, then tuza hano calculate, okay. Urabona ko sketch yacu itaba fully define, tubakinge. So twongere dufate distance kuva aha kugira hano dushaka ko habaho hole, tuhashiremo 10 mm, enter, select, okay. Twongere tugaruke hano muri repair sketch, free define, calculate, okay. So tuze tuzooming sketch, dufate this line tugire vertical, relation vertical, okay. Tuze dufate feature command, urugero dufate revolve boss base. So twemeza, turabona ko sketch yacu imeze gutya. Nyuma tuze dufate this face a sketch command, dufate urugero cycle, tuye smart dimension 10 mm, milimetero 10, okay. Dufate iyi distance kugera aha dushireho 23, enter, okay. Then tuze dufate feature command, extrude cut, then blend tuyigire through hole, okay.
so tuze dufate mirror, tukiri cyane dufate circular mirror, linear about iyi cycle y'inyuma, tuze dufate feature to mirror ni iyi hole, okay. Ya extrude cut back, circular mirror, linear about iyi side, feature to mirror iyi extrude cut, then iyi angle tuyigire 30, okay. Twemeze yes, turangiza duhindure color iyi part, tuhereze color, okay. Dufate n'iyi part color, then enter, okay. So none iyi part tumaze gushushanya niyo tugiye gukora save as, tuze file save, tuyisavinge as, tuyite French, tuze dukore save, okay. So none iyi part tumaze gukorera save niyo tugiye kureba muri drawing file new, tuze dufate drawing, okay. Tuze only standard size, dufate urugero hano A3 izo, enter, okay. Turabona ko hano twabonye sheet iriho title block na drawing tugiye gukoresha, okay. So twe escaping ture zoom to fit, tuza hano browser, tugiye kureba ya pariti na savinze ni iyi frame ikirikeho, then ikiri hano murabona kuri model view nshaka kuza nga creating multi view, gafata iyi view niyi, okay. So kamanuka kugira nsetinge kuri scale, yes, kugira bize biri drawing nshaka gukirika hano, okay. Nderekana line scale used, use custom scale, scale ni 1 nshaka gufata 1 2, okay. Then narangiza nkemeza, turabona ko za body zacu zajemo muri drawing, so nshobora gukirika nko kuri iyi drawing, narangiza nkaza hano hasi nkayerekana igaragara neza, okay. So iyo turi hano rero dushobora kureba hano muri za iyi command manager, turi muri drawing, urugero atwereka model view, projection view, auxiliary view, okay. Shagira mbere kipariti twita detail view, yes. Nshaka kuyikirikaho nkaza nkazuminga pariti nkeneye kureba, urugero iyi iri hano, urabona ko banyeretse parties zayo, none iyi maze kubona nshaka kuza nayo nkayerekana ifite igaragara neza, okay. So n'ikindi dushobora kureba icyo bita section view, tukiri hano kuri projection view, dushobora kuza tukiri hano kuri projection view, dushobora kuza iyi, urabona ko nakongera nkayimanura cyangwa se nkerekana view zayo, yes, kerekana view zayo, okay. So back, nkuko naba ndi hano muri section view, nshobora kuba ngiye gukatinga cutting line, uhitamo line ukeneye, nshobora gufata iyi, urugero nze mfate this one, ubwo ndaza mbone sketch yayo nayikatinze, murabona uko yaba imeze, okay. So n'ikindi nshobora kuza ngafata muri annotation, smart dimension, ngiye mfate model items, then
twose nyine ndatuvivura. Okay, ubundi nemeze hano sketch. Yes, turabona ko ya sketch yasizaho smart dimension. Okay, so nshaka no kuza ngafata hano muri smart dimension, nkaza nkagenda nerekana izi dimension mfite hano uko zingana. Yes, n'iyi hole nkabona dimension zayo. Okay, so murabona ko ibi nibyo tugenda dukora muri drawing. So nshaka no kuza nka editing sheet, ngafata sheet 1, right click, nkaza kuri edit sheet format. So murabona ko ya sheet format hano nshobora kuza editinga ngashiramo name. Aha, name nshaka kwandikamo urugero Gratien. Okay, turabona ko nshaka no kuza ngenda ndi kuzuminga nkareba. Okay, so okay, nemeze hano exist, nsubiraho narindi. Nshaka no kuza hano kuri sheet, right click, nkaza kuri properties, bakanyereka ya sheet ndi gukoreraho. Nshaka kwita name, hariya name urugero nyite Gratien. Hano scale barayinyereka nakoresheje rimwe. So izo twahisemo types of projection, bakwereka first angle, third angle nayo. So iyo birangije ibi wacenginze ushobora kuza apply change. Okay, so turabona ko ya sheet hano hajeho Gratien. So noneho nkaba nabakangurira gukora subscribe ku batarayikora, no gukora like, comment ku bakoze subscribe na share, kugira ngo tuzabone indi section ikurikira turebamo hano muri drawing. Murabona ko harimo utuntu dutandukanye, tugende tureba icyo tuvuga n'icyo tumara, na hano muri annotation haracyarimo utundi, kugira ngo tuzabashe kubona ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'iyi software ya SolidWorks. Murakoze cyane, na session ikurikira.